Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Kahnyodrep Youth Development Council kalapan pau kejing persyajur ya kejing temu jeng sorkar jela banmang hadu arspa lai pulai klur tingka Clemson Sheikh University of Science and Technology Meghalaya na kebentaman kintiu kerdan ya PA Sangma International Medical College. Habakaran bakilat patai kubor ubak syanya lang suchen ubade ujian sekretari Kahnyodrep Youth Development Council ulong bakum ke skul bak shimen kam syakri ningkong ya kejing mentoy jeng ipat ba nong syong jong jela Meghalaya bat kani kamang pisa kam ajing mentoy bet ya samla bagi nong syong jong jela. Syusyu ubak syanya ulabu kejing kentu ya ke office jong menteri ke koi kakya ban bu hakmat ban pendap ya ke Shillong Medical College bat ya ke Shillong Engineering College ki beri baru artli ki projek sarkar. Yang kasih di lawan bu yang ini kami mendom office jangka kaum antara juga hari ini buat kajian temu jangka serkar pan ai kesusahan aspa like dulu cara ini ke USTM naga bentar pengkaya ke PA Sangma International Medical College de hari ini buat kene naga yang jemi ni percaya ya dari itu jom serkar pada yang ketika pusat nama ba nitip bagi cingai jom serkar ya ketika pusat saya ketika USTM kamu dan jemut hei nama ba ketika pusat ke interest kamu dan haji deh ketika pusat kecimpan jom USTM ke interest kamu dan hari ini siapa lah bakuno kan ke serkar kadang citu banai kan bisa aspa lai lu klaim ke interest but kam don jingyo nong ya di kun sama jong gabriel nyautrep te kunta nak yang kesing nidawana ke serkar bahag jaga banai kan bisa aspa lai lu jaga USM kade ban pendep lo sendon ya Shillong Medical College, bat ya Shillong Engineering College. Padahal cukup perlu nak di kepusat serkar kalau pencina ya kini di Government College, Khamtam ke Eastern Tiahil District, ke Ribhoy, ke Nongstoy, ke Southwest Kecil itu ke District Berangin Hemai. Teledak serkar karena balik ini kejim toy cibun pak kini yo ikun samla nama niti pak kipun ikun samla juga beri menyangkret kibaduk pastom kibom kuat bor balik pule cabar jong state kumta ladak serkar kalek ka pecna ya kini pendap ya kini ki ka Shillong Medical College bat ke Engineering College, bat kini di Government College, kemudian kejimut toy kalau sibun ba yang kun samla juga bernyam trap. Teh hari cepet jungi, iman kadang ke salendet ada jinde bat kini aspa naik dulu. Nama arba nyoi, kumno ko serkar kapriam klaim ke interest. Kata ke jingili kuat pada kong amperin nendok kadai panjubab ya kadai ke aspa lai dulu hakano penomring bakila tenai kan nama kani di USM kadai ke jong riusi me kabuderu jong bar jela unde dong tra jela kumta ke penlengo ini dipai gak banyo i ba serkar kaladon ke ditemu ban aya kane enak yang jong ni persyajur ya kane bat
ni ai por ya kan ne sarkar chpeus ni lada kam usenge ya kan ne jingmu pan ai ya kan ne poisa cha ka te ke USM ni na yang kasem ni chong pelan ni wa rakam sekretariat pat kan ne ni yo I ba kan ne ka sarkar kan ku tang jingkret mentang ni la tho amne ni la tho ko memang dong cha kan ni ka kam am ko lang do ni kwa par kan ai no kada blueprint ha ka jingde ba kan ni ka Shillong Medical College Nama lada ila penai harus pak lai keluar ya ke USTM man pengkaya kan ka PA Sangma International Medical College TKA ayu pat iki ban pendek ya kan ka Shillong Medical College kan ayu ka sarkar ban China ya kan ka Shillong Engineering College kan ayu ya ka sarkar ban China ya ki Government College Haman lagi district nama ba nipit balada kan ka sarkar ka China ya kan Khamtam ini di Government College Haman lagi distrik kejing utoi ba kejing kuba kini di kun semla jauh tang bernya berok kowe ma kembali ki minta ada dua bekam dewyong kejing jing jinjar ke ba pai ba jauh bernya di kendu kam desu ke bakai wat ki kun ki ba lek school nasabar jauh state joni di hadapan pai sini dikumta ke sarkar hak jakaban ayah kan ya kan usaha cakap UCM kade berputri kam no dak ni kimat bagi kawan ini kajing aju diskusi kan sedang duduk mentahi bat kan kut no diskusi bukan sedang duduk mentahi sih mungkin saya keduk ni ngilak persanghi ban pan appointment tarastio ban keduk ya ada Quran koren re ni biok ta kadang ni panse isu lek hat office jongka ila IT ya kene kami kondom hari itu PA jongka But hadin sekali, kita ni juga balik pintu jika nyimpan sehingga hapson pelayan nomor hak mas kita lihat nanti berdawa, bagi berterikam no, ya kimat jing dawa juni. Ya katum ke jing tip juni, kani ke arus palek palek dulu kasarkar kakwa ban ai ya ke USTM naram ban upgrade ya ke PA Sangma International Medical College. Tang kata ke jing tip juni tempat kunjuru ni lawat menu melagi jinti punya nang tenang nen rekam dan ke jinyo nong ke step joni nak yang ke pulih putih ne nak yang ke barok nama lagi pulih yang tur di habda tepsiti